Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Presiden tensong sembut Menteri Ramba Kajala habakran syakilat batai kubor mentakasngi ulayaro ikinong yalam kasing Voice of the People Party bakila ban pensngut ho ikipat ba bakin nombet ya kapisa. Uba Presiden ulayaro ru ikipat ba nong tap vote na po ka Shillong Parliamentary Constituency bakila let tap vote da kabasiu hi ya kabay sya bat kabay kali. Kumta ula kentu ikiway kiseng sign pertai ru bakin kran ikipat ba ban nombet ya kapisa namar ladaki kwa banyo i ka jingkala omdon kam ya kapisa. Ula ongru bana kaliang kaseng NPP ru ka Kermen bahaki ki election MLA bat MDC ki banwan kinong tap vote ki deban longkum ni wat ya kasha shipelaru omdei ban pan ki kertong Henry ki deban sehi namar ngikwa ya ka jingkala kenang ba ka jingkala kanumlong tang menta Henry ka jingkala kanlong man ka election. Hoy, ya kata gini wa tama kabangayoi mga tanglawi. Kabangayoi mga kalongba kibabun kibalangi kipaiba kamtam ngakren ya kami kay Shillong Parliamentary. Kabakongsan kalong kani baki ong bangi kwa banyo ya kijingkala. Te kaway na kabangayoi kijingkala ngayoi manta kalong kabanga nga appreciate ini matebut. Kamtam ya kay Shillong Parliamentary Constituency kalong ba kinong ay tebut menta ngay tenat bawat kabay kali rugiya sahi kabay siya bay tur rugiya sahi ban nga kwa ban appreciate ya gani ya BPP ban nga kermen scam ba ki way ki political party ru ki kren kumta ba konong tebut bay wat be ya kapisa namalapi kwa baju iya kicikla undot kam di kren sa kapisa keren je kejikela. Te pikwa kejikela te kababahan ko pasti ko tangin apet. Kabalong kumno kejikela. Te nlay niyo i si saba teng hakapo election. I kumba ki pait ba ki klem kenjing kensu. Ki klem perkatsu. Dengan i kan ni kadai kabadon kam kabangaru ka message na kalian partian pipingi appreciate. Ban nga kermen scam hegini ki election di banwan. Pi ong election ng DC, ke election ng MLA, ko kinong tutput bi, day ban long kumni. Day ban long kumni, wat ya kasya kasi pilar, day ban oman paan nagi party ni candidate, day ban ya say. Namar bang iyo ngikwa ay kajingkla. Aba pikwa ajikla kadi. Ban akrben scam ba kani kajikla kanum ong banne tang mentah. Kajingkla kalong man ka election. Kaday ban long kumni. Kenang bang ong yupi hakabakan du nilyo isi siya ka jingkodon jong ka election nakawe ka sansden siya kawe pat ka sansden kata kadeka jingyo i jong ay ka jingkala kabaa the expectation ka jong ki pat ba kalong ba kamtam siya nangin nongkondong ki ong ba ladingi penkela lagi jit no nakawe pat ka parti thamai kum ka parti BPP kakam sorka kan wat hina ye nga duai ban ngakit bok kiru yang bakan lok kenang ba gitu ki bapli ki badon honong kendok ki khon ki bapas BA ki bapas MA uba prostu numla ban ai menta katem lepasan lek se hakane ki jikla yo wan wat hi ke sorka naye ba pin yo kam pin yo jam dengan somong ya kan niru nga expect bakat kum ke jing anglut jong ki pai ba ke jing kela kamtam hanok kendong jungi ki ba keren da ka basyai ba lada la ban penren ni kan BP lane ye ki wei political party ba don hapo ka sorka ka bangun ka kam sorka kan wan be hi maka sia ki khon ki ti jongi ki ba pas ba de kata ka bang ngayo i ya ka wit ka ba mi ko malong ta nang pi ngakit bok ke ruyang bahkan long sisa kota. Namar ba mangi ki badon ka sarkar ng rupi bon sen ngi jukre. Ka kam sarkar. Kam de gasu. Iju pensyaru haki platform beper. Lada menta hakawe pakawe ka department. System kin sok type ki brio. Na ki sanction post maksimum lai haja. Ka sarkar ke bakala bantung ka ditang lai haja. Ki bapas ki don palat ia kasau ko haja. Lalu thung tang lai haja. Like
lai punyo hajar ngin pret sanui kita lai punyo hajar ten re nga kemes ken bakan ke jing kelakat kum bengei ke jing hit ke jing fluid nadu sor hadu nong kendong ban yok kam yok jam jipun let se yok pala penban ya ka sau po hajar ka bakila ban ai kam majam nang ni setemat kata kaba nga kwa ban su komen bat banga kemes ken bakum ke jing ang no chou pan ba ulaya tresitom ulaya sim ke jingkit le hadu katu yo i kata ke jingkela tengah kerben skem balik si kan lo si cak